impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Nakalishumi lesihlanu ishalela yavula insimbi yesikhombisa ngo7:15 sezilindele kulohlelo impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Uvele isimilane lokubingelelako nalomhlamlaleli sibonga umdalo wezulu emhlaba usinika lithuba ukuthi sipheze sihlangane kulolu hlelo lolukhulu kakhulu impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Sisikuthula akusemakhaya sihamba naye umfundisi Dr. JV Mazibuko ubuye lapha eMbakhi se-Alliance. Sawubona mfundisi, shonile la. Nabombembe siyabonga Mnguni, simukela wena njengadriver wethu. Siphinde semukele umlaleli ekhaya, simemukele kule nyanga ekugcina eminyakeni. Bese lo sikuteka simela. Kuyashisa. Besonga indzaba yokuthi bantu abemukele kwaliwa, bathi ukuthi khona kwaliwa futhi bakwemukele nasekwendekile. Kule nyanga ke Mnguni inyanga yetinto letiningi, kepha impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo ihambe yasabtela yathungatha yaqhamuka nemaphoyisa. Okay. Ngisho sikubusa wona kulamala. Fusibusa bomake kula. Hawu vele ngishanga bomake. Emaphoyisa simelane siwalandziswa ngumkhuhlane lothebhengeme. Imbethu mehlwana ngale indlela ye-gangsterism. Sihleti nje ngasibono sinye uthi kodwa ihaifa lenginayo ngawufika 2025 nginayo. Umntwana nami lolibhobhodlelana utawudzapula sitsandzane sami lesithandza ukuthi bashaya inkwela bafana nako konke lokho ngawuphumela ngale anguye aphelele nengilemcabango kuningi lokwesaba letinye talentintho ke nasingakhuluma liciniso tingavikeleka bemthetho ke but asisithe. Okay, ngibanda sambana. Sihamba naSiphiwe bakaMnele. Okay. Lo nguyena umphathi wemaphoyisa jikelele. Amkhiphile ukuthi Oh, hayi ukuthi nguye lo mphathi. Udamcoshisa emsebenzi. Ukhishwa umphathi. Okay. Umuntu angadumisa ngoba imvamsa yesikhathi sivama ukukhuluma lapho konakele khona. Kuhle nasikhuluma ngala konakele sisho ukuthi konakele la. Kepha ke nekudumisa nje umsebenzi lo wami umbutho embube. Hayi uva ukuthi bathe ngolo shapa gama. Uve ukuthi masinyane babaphuthumile. Awu siyakudumisa lokho embuthweni wembube. Siyacela siyabathandazela futhi ukuthi abachubeke balifakele igiya lophepha sifa. Amen. Ngicela ukuva iphimbo lakho. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela kuvusela nami esidleni samaswati. Dikazi. Ngusiphiwe ngwakakunene. Ngisebenza embuthweni embube njengabashito umfundisi babe Mazibuko. Ngiphasa la hlelo kolubitwa
emaphoyiseni ngekuthi community safety. Phambilini bebeladiwa kakhulu ngethi crime prevention. La khona sifikele kucala. Yathuthuka. Into iyashintsha. Kunjalo. Yeah, uthi umfundisi sihleli ngasibona usini. Akusemnanzi kudlela ngengqondo. Uhlale into umuntu. Ukhuluma ngendzaba yemagenge. Iyanza lento. Kuyini? Kubuyaphi? Nyalosi la kula inyanga naye. Kadzeni yayithakaselwa wonke. Ibonakala ukuthi hayi isikhathi sikujabula. Manje ke vele nje wasesihleli ngasibumbisa kulukhuni ukuthi ungakhibika kulamalanga. Usentawujabula. Igenge ikhona manje. Igenge ifikile. Ibuyaphi nisini nisida ngani? Sida ukhona kujabula. Noma sive sitawukhona kujabula. Igenge yethu angathi mase ungabe kungenene. Hayi bahonga labafana. Awungithi asi hayi kukhona kokuphi. Usahamba ukuthathe nawe unetandla. Sisithe emanzi sifika kanjani egengeni? Siyabonga mnguni. I-gangsterism singayibeka nje kafisha sithi kuyi-culture yokuthi labe kunene bative belonga kuma-organized gangs of criminals. Akusiwo nje amagenge mhlawumbe ladile esontweni ayokwayo nemagenge lathi atawenda kucala. Ingcikitsi lenkulu kuwo kuthi ekugcineni phela ekucala. So ayefika-ke ngasho ukuthi bemadzala emagenge khona kodwa lo kungathi nyalo sekwenda wonke umuntu ativele ahleli njengoba asho umholi la ukuthi sihleli ngasibumbisile. Awukhululeki umngane umteli, awukhululeki kunemngane kamakhelwane, awukhululeki nje uhamba emveni. Kusuke lo bugenge sebabukhiphela abantwana bamfeta nakulabancane bantwana sekuya recruitwana. Futhi ngale ndlela le ngene ngayo ingene yanganakeki emakhaya edikolweni nakuyo yonke indzawo yangena igenge yaseke yasibuthela abantwana sewukhanga kabilonga. Loyo ke ume kuloyo mkhosi wakakhe. Le sibona imikhosi ehlukene kathathu kunema-26 kunama-27 kunema-28. Awusube kusele Timanzi. Banganani ngeminyaka labantu lokukhuluma ngabo ngoba nawuthi sebanxusa nalabancane kunabo banganani bona. Babuyaphi futhi? Nasiva ngaleli tincanyana kakhudlwana tigenge. Kune abantu abadzala laba behind lokuhambiswa kwaleti nombolo. Bayabatfola etitolo. Bayabatfola futhi nalabo ngaphansi la kungcejele kwakhona. Bayaphuma la bekunene bayodingela kuphakamisa le nombolo bese batfola ke labantwana. Ngisho ukuthi target nje isetsenini si recruit umntwana lomncane agcine ajoyine inombolo. Lo muntu lona loenda lokho ukufunzephi lokho? Ngabe ngiyaphazamisa mhlambe encenye lo nesipiliyoni mhlambe lo ehluleka ngisho umfundisi kashumayela le etivakashini idingonyama. Babuyaphi la? Sitokwathi ukuthi cha umnyombo unami. Cishe ngikucabanga kwethu singasho ukuthi kubantu laba isusa nje loluthi kubantu laba ke balitfola lithuba lekuvakashela emajele base bayaphuma. Uma baphumile ke ungathi kuniketwana umsebenzi ukuthi kufanele uyichube inombolo ingafi. Ufuna uyimakethe inombolo ibe nalabata ejoyina kuze ukuthi noma ngabe sesiyendlula emhlabeni boba bemazibuko bakhonda uNkulunkulu thina sathi ukuthi nathi enombolo emsakashiya sayishiya isali. Ukukhona lento la iphekwa khona bese kuba khona labayichubako ngophela asiphumi kanye futhi nangisengalapha mina ngiyaqhubeka bayahola labantu ngibando nalo basekela ngemali ngoba uyabona ukuthi kunesponsor
nasingabeka ngelokweboleka. Singete sasho umnguni ukuthi umbe bayahola. Kuyi-practice yabo nje labathena bakukholelwa bona lokulaba kwendaba. Bakubona ukuthi aba-benefit. Nyalo-ke bakubona kubemela kahle ngoba bathumela lo mntwana lomncane, lo ngakati lutho, lo nganasono futhi ahamba yoganga. Bemile-ke bona seba-receive letino. Shothi nje bakubuke kubasebentela kuleyo endleleni. Kuthi nangithuma lo mncane sengimjoyinisile, sengimmakile sawami. Sengiyakhona ukumsebenzisa ngendlela engifuna ngayo. Okay, bathi nanithola la bantwana uma ngiyakholwa ukuthi niyakhuluma nabo. Baphuma njani abantwana le emakhaya? Sikhona ngoba sithuma abantwana sabahambe baya esikolweni isikhathi lesenza mama bayabuya. Bakwenda nini lokho? Bantwana lesibatfolile Mpempe baveta sobala. Labanye ngilese bafuna lusito vele. Labanye ngilese ngekukhuluma emaphoyisa solakhuluma sebabonwe badali amlethe kumdali. Sithola ke imivo lehlukene kulabantwana lokuthi kokucala yini lebaphusha ukuthi bagcine bajoyina lenzabani. Labanye bayibeka uyabona umdali ukuthi kukhona la ngakenti kahle khona. Labanye ukuthi vele uhawukele nje wathi khamba sasekhathi ngoba le sumasumane le angazayijoyine lo mntana vele unebulikhuni kunetinto lathi khamba sasekhathi sekudzemba kudzembile. So bayaveta kokucala ukuthi nasithi umdala khona lichaza mhlambe yobinzima la idlalile noma leso sikhebesi la kangabefiki khona umdala la avule khona. Bantwana bayaveta kulokunye ukuthi ngingacala ngekuthi nje mkhulu 90% walabantwana lesibabonile sabakhulumisa sizama kubasida akekho babi. Okay. Empilweni yomntwana 90% akekho babi. Kude live lelicinile. Kude live lelicinile. 2 akekho ngekuthi washona noma akekho ukuthi ukhona ngalesijumbu uma sesakhuluma ngehlelo lapha ukuthi indvodza kuyendeka ibe khona nje kodwa ayikho. Kulabanye labatali ukhanze ukuthi bashona, ukhanze ukuthi lokunye akekho. Imajority ithi akekho ukhona mane kude la kwendawo. Unekhashana akekho dude nalomntwana. Sibe naye nje umntwana ubonakala athatha aheshe. Ahesha umbila, juba umbila lohlanyelwe. Engri lo mntwana. Nakahesha lo mbila ukhiphisela lesibhongo sethi babe nasabudwa yini kwendekeni ukuthi umntwana babe uyangethembisa ehlungweni. Siyavuleka ke lesikhala sithi lo mntwana umakha angaba sakwenda la sibona uthi njalo uthi kowangikhisa ngisho passport wathi uyangithatha ngiya naye lela ahlala khona but akasafiki ba. So angry ke lo mntwana uyakhiphisela esikolweni kulalabanye ngokubabhulisha uyakhiphisela ubonakala khiphisela nasehlangene lembili ayihesha lo mbili lokuba bayinhlanhla kusawesha umbili angayesha umuntu. Impilo elikhaya nekwakho kwalo kuyabonakala ukuthi impilo ayisimnanzi la khaya kunokungahlangani. Nithini ngekithi sibadali ningumbutho wembube emaphoyisa? Kungaba ukucela kubadali kakhulu kuzivala lesikhala laba recruiter labantwana babona nje nasikhala lese sivetwe ngibabo emntwana kumntwana bona banamathele kuso batamthatha lo mntwana bamyenge bamhuhe bamvetela ungathi kuhle ativele futhi nasajoyina lokuthi kuyafuthumala kanti masinyane batamthuma bese ukhanza so into yabo kusebasebentela kude la bese uyakugena. Futhi umntali nje kungaba kumncusa ukuthi loluthando asiluveteni kakhulu kubantwana asingabi khona ngoba khona lokhanza ukuthi ukhona babe uyayikhipha imali esikolo uyabhadala esikolweni bathi akangenelani nje ume lapha kucala. Labanye vele angasonzeli nje nekusonzela ke nangayo leyo umhlanga beduka nasethembisile asizame kuveza asibalalele labantwana. Kunemfana lothi yena mina ngabuka ukuthi bayangibhulisha but nangithi ngibona ukuthi ngangiyabatshela abadali bami abakholwa lengike ngikusho ncane lo mfana 12 but uthi badali bami lengike ngikusho nje abakholwa so lahleke lithawula ngebadali.
sebayafika laba bathi hayi man uthi vele kude ngangide option kuthi ngingabaceba kulaba labangangikholwa nje nokukhuluma ini kungcono ukuthi vele ngijoyine laba bekunene labantu amnika emasu ukuthi ungadifikela njani. uthi two lakhaya akubongwana nje angike noma ngentela okuhla ngeke ngibongwe ngani ngale ngawuthola lokuthi ngibe naledi dala ngoba bathi kuba nedala budakhona ungasebenza noma tibhlungu uthola ngethukuthule tibhlungu kodwa nje uyaye asinakade ungena abone ngathi kungconywana ngala kunale ekhaya lokusho ukuthi kukhona lekumele sikwende kulungisa emakhaya. Utheni mwela ngifuna ukuvala ukuthi le timbawu ngoba ubale inombolo la Timanze ngidambona ngani ukuthi lo ukulaba laba bendani laba ngoba sive lapha nanifundisa kuleti tinhlangothi kuthi laba bona inhloso yabo kwenta kwekuthi umntana mncane angaka abanesibizi ukuthi no ngifuna ukubona nje mina ukuthi njani. Ngiyabonga kubehlukanisa ke labatilida ngithi ngumkhosi wa-26 sikhathi esiningi ngibona econdweni yabo kugcwele ukuthi basebenta imali bakha imali noma bamhuha lo mntwana bamhuha bavete ungathi kutawakhiwa imali indlela thitene bona nje uyawuthi ubabone sikhathi esiningi ngeke ukuthi baba nana isayini yeldola leveta ukuthi ke vele sirich sinemali noma ngikuphi labadwe bakhona ngaba semtimbeni kungaba kusethe incwadi nakungumfana esikolo uyawuveta leyo sayini yeldola. Okay. Noma ke kulokunye umkhandla vete nathi imoto tekudula emayelebuli imoto tekudula dwe bakona khona nje kuhambelana yes kona kuhambelana nje nebucwebe uyawubona ngalo kani ke nasajoyinile asasekhathi na ubona ngalokuthi vele kutawulahleka tino lakhaya ngoba khona kudeliver vele imali. Okay. Deliver khona nje kusebenza kwabo ukuthi ilanga labo lekuyomikisa kumphathi lobajoyinisile sebamikisa ngamikisa la kwebe lakhaya angamikisa la kwebe nabomakhelwane nebunokha abantu lokuqobetela ngoma 26 ke lawo ema 27 ke adlala inzima lesemkhatsini wa 26 na 28 ema 27 wona adibida ngebabulali nje lokungathi singakubeka nethumbu ngamcasha nawukhani kwakucasha nje ukuthi ufuna ukubula ngobona bona nje ingcikithi yabo bathi bona bababulali kodwa bayakudlala lokwentiwa nge26 bayakwenda futhi lokwentiwa nge28 umkhosi wa 28 wona siyaye sisinasibuka sithi wona unalobungoti kakhulu cishe kanawo wonke lele imikhosi nayo lobungoti kodwa bona analodlame lo mfana nakajoyinile nje khona ufundiswa into yokuqala ukuthi konke lebekulungile ekhaya lebekulungile esikolweni lo kwakuva nje kukahle kungumthetho loqotho namuhla nje ukuthatha le nombolo sawuphambana nayo unikwa take lo dlame kakhulu yena nje ukuvedela ludlame ushintsho lolo lotalibona ekhaya naloko ukuthi ke vele bekangakongela idolo kodwa namhla sokujikele ke livise liyaphakama ngevalo umntali athi angekho lo baba masibuka yamthunga lo mfana si awente ukuthi ngosangila hayi ntakushaya wena hayi bazofana wavele wakhwika hayi makhaya kungangam angimele uyidle awu ngamnanga uyakhwika ukhwikela unina benda njalo la ka 28 nje kudlame vele kakhodlwana imidwebo ke khona lesiyayisicele kubatali ukuthi ababunke kuba ukuthi vele udwebalo lokuhambelana nekufa angadweba umukhwa losho ukuthi unengadi lemikhwa mbamba leli ubhabuli bemikhwa uveta nje ludlame noma dwebeke lithuna lesho ukuthi ungaba lithuna ledlisa lelina lamatshe libe lesiphambano kube ke noma libhokisi noma ke na skull iskopo nje skull and bones yes lo exonosulfate no hayi kwebhola cha udweba nje lesikali singaba ke singathi sivutha umlilo ladulu kukhombisa kuvele kuyafiwa lapha kusetshenzwa bomnyama la bona ke macala abo nasibeva labantwana ngoba nalomncane lo joyinako khona uyade ukuthi macala abo emenjani bayasho labantwana ukuthi macala siniketwa amabili lele kugagadlela
nalele kubulala. Hayibo. Bona nje lo dlame vele lume kanjalo kubo. Uma nibakhokhela luba khona lo shintsho. Nibakhokhela babodwana ubumntali ngaleso sikhathi. Ibili elikhale nebakwa kwakhe. Siyalibona kakhulu umshintsho. Siyalubona kakhulu nathi sihlala sethukile ngoba ngale ndlela labantwana la sebadleta ngayo. Ngelanga ukhamba ngithi bamlethe umntwana lo munye kusho yena nje sengicela ngichube. Ngoba nginebungoti ngibumemela mhlana. Lena ngingathi ngiyaphumela nje kulelo mbono. Kungendeka kusengithulile. Manje ningichube ngemaphoyiseni siyobonisana. Bayabaletha abadala basuke bakhona labadala. Abanye ke labantwana siyabathola edikolweni ngoba kuselihlelweni lwethu singamaphoyisa kuhamba dikolwa. Ngila sifike sabona khona la lokho kunelombono edikolweni. So ke sibathola edikolweni isikolo atiyasilekelela agcina atholwa umntali. Labanye batala ukhamba ubheka ngadi inhloko nje ukuthi umuntu agcina umbolweni. Eve aseva sesikhona sithi umntwana safuna. Siyabathola kangekho umntali bese sisebenta nemntali ngesitwa sikolo. Labanye ke balethwa abadali ngenxa yokuthi so yithi kena kathi umntali uyayiteka wathi umntwana hey manje. Mina bengisaba kungitshela nginibuka ngemehlo nje mina emehlo ekufa. Ngibuka ngemehlo ekubulala ngoba ngiphushwa. La ngemuva kusagcina ngikhipha umphefumulo. Sewuyeda kumntwana siyazama sisebenzisane nabo ngako lokho ukuthi vele singenda noma ngayini noma singeke sikudalule ngoba sebayawuva phela so kusho ukuthi lona simboni nje sewabala kodwa siyezama ukuthi silekelelane nabo badali agcine umntwana asidakele. Ninemkhono maphoyisa embango nibambisana njani la embangweni? Nemaphoyisa embango ukubona naba bantwana bathanda kwendana babuye esikolweni laba sesikolweni. Ngofuna sisale sibuka sonke sihlahle emehlo ukuthi nakenda kanjeni. Ngoba abanye ukhanze ukuthi mhlambe uyahamba umuntu abakhweshi la endleleni. Kuba ungazofise ukukhokha insilane noma ingekho. Yebo. Thina sasibaleka nakuqhamuka umuntu omncane. Idihomo nje. Akunankinga futhi ke. Umkhono emaphoyisa lokho emaphoyisa emango sithe kube vele sibone ukuthi kuhlasele namagenge la kithi nje kaho vele ngisho ukuthi kwavele kwase kuvusetelwa kwendwe ama-workshops Imhlangano wesikolo vele sabafaka la ekutheni bekulele nyadi bakutholakala senyeni zawuvele bayathi ukuthi uyothina bese kubuka kungumkhuhlane nje vele siyabathi ukuthi bahamba bajike bente nje siyababona noma bavuselana. Ngoba lula ke lokho lesive lamaphoyisa emangona ngabe ababona sekulula lokho bangasheshe basikhombe naba bese kubhidlitwa letigungu ngoba kuleti ndzawo kunetigungu la kutrainwa labantwana khona kuphekwele nombolo bafundiswe lemithetho. Umntwana nje nangabe abuye esikolweni utawubona nakabuye esikolweni sokusheshwe enyamalala kanye ingene vele sowubonile lokho kukhona lokuside lokungahambi kahle. So yanyamalala uya lesigungwini la ayofundza khona le nombolo ngoba bayaniketwa imithetho bayaniketwa futhi ukuthi awuyuthi ukhulume kanje. Shothi lokho kufundiswa lokho umbona ngako nje ukuthi anyamalale bese ubuya nedlame nawo ke lamaphoyisa emangosa esewabhedele lokho siyabambisana nawo kakhulu indzaweni etiningi nje iComplace siyafika ngalokho sibona bayabona sinasi lesigungu bese siyeda ke nathi kutobhidlitwa leto tigungu lethu. Ivaliwe itikolo sitaba nabo labantwana lamakhaya sibambisana njani sibadali ngoba lomnye utawuthi ucela kovashela kamalume lomnye ufuna uvashela kagogo lomnye kamamncane kanzi lena uyokwenda umhlolo lethini ke kithi ngimaphoyisa ehlelweni impilo yelikhaya nebakwakwalo njengoba ivaliwe itikolo labanye abafuni vele ukuhlala lamakhaya bafuna ukuvakasha emadolobheni bafuna kuya kuphi indaba lenkulu leyo ngone bantwana kuhle ukuthi bantwana sibayise kugogo siyathanda nje vele sibadale sinakuvala isikole uvunga ngathi ushaya ngumoya
ihambani kagogo kodwa liqinisa leliphelele lithi sibe nabo nje abantwana labakuvetile kuthi wesuka endaweni ethide waye endaweni ethide avakashile wefike le wathola qhongo boss wenombolo lo wefike wayisho wahawukela naye uthi ngathi nami le language ngoba bathi kune secret language ngathi nami ngangayikhuluma so ayithwala ke le so ubuya nayo la kulenzayo la funza kuyo nakhona ufika uqhobosele emaqanzi so ungathi angati ungaba ukuthi nangabe vele ufuna ukuba msekhaya kube khona phela liso lemuntu omdzala nje lehlaba nako lokho ukuthi achacheke naye ukuthi kunenole nje nasababona bapheka usho bohongoshi benda yakuphakamisa tandla abisheshe vele ahlabe naye ukhozi bathathele yinde likhulumako sehlelweni beleli impilo yelikhaya nikwakho lenzaba yemagenge cale kancane ngaphandle kwasetikolweni ngikuphi ingcina nifundisa khona ngoba phela siyabuthana nje bekulisonto namhla sibuthene letinye izinto siye singadinaki njengemakholo kanti tikhona mbamba niyafika endla kubuthene abantu khona ngithemba sithi ngicale kabazi kubo siyalithola lithuba emasontweni ngingabonga nje kakhulu emasonto ayasibambisa emasonto akhombisile kulo msebenzi lenkuwo ngala crime prevention umnyaka wesingakhe kodwa ngisho ukuthi kusuka kulomnyaka lophelile kuze kube nyalo masonto ngiwahambe kweca lo leya solo kuvele nje indzaba yemagenge bavulile kakhulu iminyango emasontweni bayasibida nala bengingacabanga khona ukuthi awungiyakwenzela siyatithola timemo bayafuna kwati badali futhi badali bayabonakala labanye basukumile nemimango-ke imihlangano yasemangweni sidle siyasibida kakhulu kungaba nje kuphindze sigcizelele kucela sinangabe uyabona ukuthi solokusele ngala kulo mango wakithi uyavele nje ucele kuleso stage ucele kuleyo khomanda emaphoyisa kutobukuswana ngoba indzaba yethu sonke Mwelazi bafikile batofundisa Simelane ngiyabonga kungibuta lo mbuto kuleli viki leli lesidalo besusa noma lesesisusile sine program lesithi i-live reality sesike saba nayo ngaphambili sithi kokobala emva kokushaya kwa-COVID kulomnyaka saba nebantwana labafishe bafike emakhulwini 7 sesivusikeke leli viki nje sitabe sinawo emaphoyisa emalanga azabe mathathu kungathi kungumhlangano wesikolo wena unene lelanga lekuqala ngelesibili sitabe sihlanganise abantwana kusukela ku7 kuya ku12 kweminyaka ngalesibili bese singalesithathu siba nebantwana kusukela ku13 kuya ku20 sibagruphe ngaleyo ndlela bese lelesithathu langa sisabe sinebadali nangabe sisakusho nje sekhona sikhaya bataya bakhona amaphoyisa onke lamalanga lamathathu naletinye inhlangothi sitekuphila titabe khona onke lamalanga lokunye lesitakukhuluma indzaba ye-cyber crime lapho uqala balapha ngomshini ngoba lona kusumhlangano webhizinisi ngingakusho umnguni ukuthi sisekhona sikhala nangabe nje sekhaya uyasiva namhla siyakhuluma ufuna kutiva ngcono letinto latikhulumako lamadonsela ungashaya icingo esontweni ubhalise ubafuna kwatiwe ukuthi bantu bangakhi kuningi lokutawukhulunywa sithi live reality ngoba kunaletinto sitabe singakhulumi nje ngetulu kwenhloko uJesu uyasindisa nakho konke lokho liqiniso kureal kodwa kukhona nakuloku mthinza nyalo lo muntu wenda njani uphuma njani kule nto sinaloko ke sinalo program batabe bakhona baqathana
basihlephulela lwati. Siyasimema sive imbabane kulomnye iminyaka sake saba nemntwana loqhamuka enhlangano. Ngalomnye iminyaka saba nemntwana loqhamuka emhlubu. Wasuka nje kuseni wagibela abadala banika imali wetata ofika. Hamba ulalela mntwana uvuka ufunza. Leli bhodo le-alliance kodwa lokudla kwesifa. Hayi asixoxe nemlaleli uyafuna ukuxoxa nasehlelweni impilo yelikhaya nokwakha kwalo sinalabunene ke la ubuye emaphoyiseni ehlangothini lokuvikela kuqala khuluma ngendzaba yemagenge lese kusifesane lesingathi usister Sithini uyathi kuhamba lolugogo ukuthi umntwana nasa ngenwe ngilendvo ikhokhwa njani lento ukuthi utsena ukhuluma Simelane nawubuta athi ngithini kwekuqala lebengifuna kusho ukuthi kuphakama letinwele nawuhamba ke noma kusesigangeni uzophama ngeluye ngasilomtimba wethwala ukuthi kunebungoti khona lokungahle kuvele anakayiteka nje kuphakama letinwele ukuthi Nkosi yami asiphakameni Maswati siwahlahle emehlo sitokuphilisa lelifa. Ukhona umlaleli oselayinini ehlelweni impilo yelikhaya nokwakha kwalo asikubone kodwa sawubona. Siyaphila bhuti siyaphila Nzamani. Siyaphila photo ekhaya ikhuluma lemqoka kakhulu lekho. Sothi siyabonga santantan lozobonga lapho alumuhlelo lelo ukuyafundisa ngempela ngizoliphathela cha mina ngicela ukufuta kulaka donsela kulamene ukuthi uma abantu laba babafuta lembuto lesidemphini mama sebasebenzile kunabasaphetha 1%. Babuze babhenefithane khona lephathela laba bathola ukubhenefithako ngokujoyina lamagenge. Ngikutelo mina kuphela. Siyabonga Nzamani. Uthi niyababuda labantwana ukuthi bazuzani ngekuthi bathi hlanganise nalati genge leti lezitinzala kuleti nombolo lotibalele. Siyababuda umbuto ofana naloyo kodwa kude lesikuthola ukuthi kuyaphatheka labakuzuzako kuba kuyengeka nje bahuheke ngako kona lokho silabanye kusuka akwatele indzaba yasekhaya likhaya lelingakemi kahle atikhanzeka kusajoyinile kodwa ekugcineni kuthi ngishona munye kulabantwana lothi mina nanako ngilengubone ngizuzile bese nje uthathwa ngumdumo nalokuthi kunalesikhala lesivulwe badali la empilweni yakhe ulingisa umuntu lo nesidunge akube khona lengikwendako kukanjalo cela kusasa kumlaleli oselayinini sihlelweni impilo yelikhaya nokwakha kwalo sawubona ngwana siphilile mfowethu unjani wena ngibale sikhuluma naye Ngiyaphila futhi ngabasho ngesibongo la futhi yebo sho mina yathi angathi ngifikele ehlelo sephathe ngabuda kusisi ngabhukila ukuthi ngizangazothi usisi uqhamuka emaphoyiseni uthi ngoba lezi isikhathi esiningi nje sidinga umuntu lomncane sihlale nje ukuthi ukuhamba endleleni uqoqe nabo labafana labakuleyo lo mkhakha lo kanti esiningi ngize bathi bafusa kuyale ngekhathi ejele ufuna le nombolo nathi kutongeleye umuntu olakhuluma ngayo vele labaningi babo nje mina ngicela la ngihlaba nabo ngala abaningi baphelele ngakhona nje ngakubalela inyanga lesikhuma uletimbi sebafight labakhona sebahambi bafuna nje lento le kwathi lento le babuye batohluba lamakhayeni baphindela abantu abadala inenjalo nje ngakubuze ukuthi bese yini indlela yokuvimba lengekhathi lesikolo ngoba ngabe ayicacile isikolo singaphakathi lo siyabonga kubaba Shongwe lokusho lapha ngalolukuboleka kule collaboration uthi nide yini ukuthi ngayivimba lento lesikolo leli class ngaphela vele lengekhathi okay ufika njani lo mntwana lengekhathi shothi kufuna agange wakwasona umfana hey ejele kudliwa kamnandi ngizawuganga ngizophinde ngibuyele uyabona lokho sombuka simo salakhaya kusi lakhaya ngasi siyahlupheka nakafika lena ukhanza kudliwa angathi kusidliwa kahle yena ngizange ngafika khona ukuthi lesasikhathi lesasakhula nathi hayi sidla kamnandi le
uthi kude yini indlela leningayiyenda ukuthi nivimbe lo mkhuhlane le akulale class khona lengekhathi? Siyakholelwa ukuthi baphathi bethu bayombili leminyango lekungemaphoyisa embombe nako kubulungiswa babulase batholakele banyathelo umthetho. Siyakholelwa lokuthi ngandlela thiteni nabo khona labasakubuka ngekuva si la ethenini le nombolo bayafuna lokuthi bayithathe lengekhathi lesi kuvile ngalaba la ngaphandle noma ke labantwana labanye lothola solendile vele lecala umntwana uyasho lokuthi ngajoyina kumbe eminyakeni lethite lendlulile kodwa bengisolo ke ngibhaca ngetihlahla lengajoyina kubo babeke lahle la emahlombe ukuthi kuze ube ngiyombamba indoda yenda kufuna wende nako njengoba la sivedile kucala bana lamacala labaniketwa wona kuthona ufuna wende nako wena ufuna wende nako kuba ngilapho ke le khanza asasaphocelelekile kusalende lelo cala kuze phela agcine aya ngekhazi bane language yabo njengeke sisho leshoko kusuke sebaya kuphi nasebaya lengekhazi. Kapano umntwana lomncane nje ngisilo se-primary nangabe agangile uyahamba esidwashini ngiyabekisa bamexwaphi liwulijilile abantwana ushiyana iminyaka umntwana lo ngaphasi iminyaka le-12 yena akatekiswa vele licala isho njalo imithetho yelive kodwa ngekubuketa kusuka kule minyaka lele-12 14 kuya khona kulo 18 la khona sithi lo muntu usemdzala kuba nalokubuketa inkantolo iyasebenza tisebente kanye ne-ofisi lema social workers elive bese ke kuyabukwa lokho lo mntwana vele uyehlukanisa kanganani kulokuganga lokho. Siyathola ke kusabantwana labanye bayawenda lamacala la hlobene nale nombolo babe mhlawumbe bala emkhathini awana iminyaka lesithi ibuketwa inkantolo ukuthi vele lo mntwana behlukanisa yini ukuthi lokhu wrong lokhu right. La khona ukhanza vele lo mntwana abesaphakamisa le nombolo ngoba bathi kuyiphakamisa lekhasi asatha uganga asafuna lokuhamba ayongena lengekhathi uyayevele bese uyagwetshwa ngale ukubukwa andeke isigwebo sakhe ahamba ekhona evula amasango. Okay, Themba umlalelo selanini siyabongela kubona ehlelweni sawubona. Okay, uya evula amasango ngoba ngicabanga ukuthi juvenile yeah ikhona nombolo yethu ithi 2406 1010 nakholela nini asibe nawe ngibona sawubona usemoyeni sawubona yo ma Ngenxa besimelane ngisha kwemfundla yasemfweni ya uzivalele umsakazo wakho make ungathi uyakhala lamva kwakho imfanami manje ke kunemfana la ngentaba kwemntwana lo mfana ube wahamba wahlala engwane park wabuya sekazunda manje ke ngifite ngiyagula kulo mnyaka lophelile ngacela lo mfana lo talwa ngiloyise kulo myemake uthi akangashaya stroke ngihamba ngolala eHope House for 7 months ngacela lo mfana ke lo talwa ngilo babe kulo myemake wabona lo mfana soyangisitya lapha bohlata umkhanyisela kuthini wase wenza umfana lo myelo sigebengu wase usoyabona lokuthi ngamonela kanjani ngoba lo gogo lapha umphethe kahle lo mfana wavele wafika la ngakhaya nisekhona sikhona silalele wena ma wabona lokho ukuthi lo gogo sohambile uyele lo mfana lo lengamcela mncane kunakuyo base bamhlanganisa nenina ngokuthi akavume ukuthi bangebele la khaya bathatha iTV ya 15,000 ne DVD
ne-radio system phasi kwaleti viki kunesiphiya semoto bakuthatha konke nespeaker. Nase ngibuyile ngaJuly ngoba ngangingene ngaJanuwari. Nase ngibuyile mina hawu bantu abasafuni nekungibuka. Yabikwa indaba emaphoyisa kaHlatha angitshela ukuthi sobalekile Ndumiso nguye lo gama kakhulu. Sesibili. Angizange ngiphinde ngithole izimvo zami nabo abasafuni ukusondela kimi sekude nje lofuna kungibuka. Ngisho ukuthi-ke bafundisi bami lapho e-studio kubuhlungu kakhulu lokuthi umfana akhulele embi kwakho kodwa kwesojika sokwenta kanje. Angigcine lapho ngoba yenzeka. Okay, make ngesi kakhulu Ntimanzi. Siyabonga. Ngiyamuva Nkosi yami ukulalela. Kungaba nkonje ukuthi nangabe emaphoyisa solo alandzela nelethemba lethi kumbatha agcina amthola lo nguyena aganga. Kwaba kubi kakhulu nakabala letindle manje laleti impahla. Kungaba kwestela nabo ukuthi vele akabuyele make nangabe kumbe kunjani umphenyi walelo cala amade ngoba baye bakunike ukuthi ngibani umphenyi axhumane naye kube khona lokuthinzana atokugcina atfola ukuthi ngabe vele ngubani noma nguye vele lalamshoko noma kusuye but abese uyasidakana nje impahla Kanti sisiwaphila nasendzaweni kuyevakala ukuthi songala kaho. Usho ukuthi umseshi ngala ufuna athinze boza kwabo ngala ngetulu ukuthi ani buke umuntu onje kanje. Lokugcina kuthola ke. Ngoba kufuna make aphile nasemoyeni lokuthi kukhona lenikwendile. Nasiva nje ukuthi kukhona abantu bathi awubangahambi lelimali elinganani senikhona angaphila make nangeva ukuthi hayi umfana nimgolile. Kuhlupha sona isikhathi moyelase ngiyakholwa lokuthi siveda sihloko. Kunjalo Simelane sifisa ukuthi badala emakhaya basukume kokuqala lokho. Abasukume sibambisane nembutho. Umntwana wakho nangabe asakhomba letimpawu umsumfihli ngoba lenya letinto ukhanza ukuthi ibhebedeleka ngekuthi ngibona umntwana wami ukuthi so ungenele lo mkhuba hawu ingadi yami nako-ke lokungasito dividend angathi emaswati dividend kude tikhona Simelane kodwa lokho akusito dividend into lefuna nje ikhulunywe ibekwe ebaleni isetshenzwe nalabo afanele. Uvalesa ngalethini Ntimanzi sikholwa ukuthi batakhulule ekhaya sevikile idaba bese feta sihloko nje kusekunenge lokumele ukuthi sikuthole ukuthi singasidakala kanjani sibadala. Siyabonga kakhulu Mboni. Kungaba kugcina ngako nje ukuthi siyacela ukubantwana siyacela bangakujoyini lento abangakujoyini kunebukhuni kakhulu bekubuyele emuva nasoyijoyinile lento nakhona la khona ethenini sojoyinile nakhona siyacela lokuthi vela ungabona lokuthi lento ayikusebentele ngoba siyathi vele bonga ayibasebentele abavele bantwana ungakuhleba kumake noma kubabe usho ngajoyina nayo into nayo noma bebasangakakubona noma sebakubonile ukhona kusidakala sikhona semaphoyisa nathi sihamba kanye nabo badali kufuna likhambi siside labantwana nakuye kumdali ngagcinanga ukuthi awuNkosi yami siyethemba bayeva bata sibambisa wakhiwe lo mlibalo yayimbili. Lalawo mlaleli laqhamuka lapha kulangenelo kuyani maphoyisa eHlangothini lokulwa noma ke ulekelela ukuvikela ukuqala eveni besihamba lapha nemfundisi Dr. Babetsheli Mazibuko kulolu hlelo lapho sikhona impilo ekhaya nebafaka sibuka indzaba yemagenge so sihlephulele ke manje ukuthi kwentekani phela ke ngiyakholwa ukuthi siyawubuya ngelanga singene bekasivetela namhla yethusana kepha nayinto lekhona asinangeni bantwana bethu ukuthi intinqozi dabo babhalene emtimbeni usenomtimba lo watiko yini angabhaqi nje umadi ngoba uyakhanza ukuthi sekunetimbawu letikhona
umbona umntwana angasakuhloniphi kanti sekukhona umoya longenile. Asihlangane eviki letako. Inkosi nayivumela ehlelweni impilo elikhaya nokwakho kusala kahle.